Ogbeyido otowiwe tonami to Klisti me atina hulengan pipe cheton. Mede unyi to Klisti me. Me wana ogbeyido yise cheton to Klisti me die. Mmonukunje noa ton helego. Titan. Yise bonyon mehe unyi to Klisti me. Aweto. Nsigan dokpe go chele ati yiwa chele do gonchomio Klisti ton dali. Bongodo tolido nyon tindo chele to Klisti me. Nsigan deta na ye. Mo ye na so wachiche me. Mi bogboma do mehe Klisti dio mi lezùn bon oho oklu no ton dali. Tolido mmovoji gbọn Klisti dali. Yise do Klisti Jesu Jiwheyẹwhe ati hulengan tochi. Yise do eku bo so fon to azen to antontogbe. Ogbe etọn to nyelo sumega. Fon son ku si hikron etọn so gonyeme. Mon eso hulemigan. Dide ye ko hulendo to we man lom letọn me. Otawo afochene do. Eyi riena yi onu tuedo yi gbe Jesu oklu no ton. Bona so yi se to aiha tue me do. Jiwheyẹwhe ze tite son shiole me. Ye na hulenwe gan. Tolido ye hulemi gan gbọn yi se che dali. Lezùn ma uvi. Tolido lezùn ma uvi. Do ma usi ogbe. Do ma usi oho. Do ma usi ria. To gbezan cheme. Do lile eton. Do walo eton. Do jijo eton. Ohùn eton. Weso to sisa to lancheme. Do ye jimi gbọn. Ofi eton Klisti dali wutu. Kia nyankan humeton le ati huendo meton le po ye sunsun se to Jesu sin come. Awutu heto humele ye me po jegbonu to Jesu Klisti sin come. Ohùn che sogona ohùn Jesu Klisti ton. Awutu huendo meton le po ye juwai to liene utu. Jesu ton we lezùn Klisti Jesu ton. Ene utu de rodo de pepe masodwa chedie. Nou do huendo meton le popata ye sunsun segmon kanjo hun eton dali. Nou he ha medito chele do nyan kanji de pepe masoyin che to Jesu Klisti sin come. Kele dide ye ko wlendo to JOHANU si we mame o ta titan afo wi awe do je wi aton. Ṣigba ye o me sọha he yi le we ena ojlọjẹ nado lẹzùn ofi Jiwheyẹwhe ton. Yèdọ mehe yise to oyín etọn mele. Mehe ye ji emayin gbọn ohùn dali. Kavi gbọn ojlo agbasalàn ton dali. Mon emayin gbọn ojlo gbẹtọ ton dali. Adavo son Jiwheyẹwhe dali. Oto nwa to ndodowe. Nto ndodowe do ye ko jimi gbọn dali tue. Ene utu ntindo nui wa tue dagbe lekpo patapata. Tona tue lekpo nyiche to Klisti Jesu me. Mo wesuna so nyiche kakado idoi. Chiwa che lekpo ye juwai. Ayi jije che lekpo ye mekpo ye sunsun yese. Tu kla che lekpo vo. Mo hion to lezùn hion che. Jijo to lezùn jijo che. Aya jije to lezùn aya jije che. To popo lekpo me, onu hoho lekpo juwai, nu lekpo lezùn yoyo. Wende nu lekpo ka lezùn yoyo lo. Ye teko ulan to weman, awe to kolenti le tome, o ta aton, afo eton foton nukun awedo. Ene utu, enyo omede tin to Klisti me, medita yoyo we, ewo. Ye ko hen, onu hoho le juwai, boda yego, nu lekpo lezùn yoyo. Tolido, nu lekpo lezùn yoyo. Awutu po mando gan lekpo ye me poku to Jesu sin come. O kanyan kan le son huendo me wa ye inwiwe to Klisti Jesu sin come. Nou he yiro mi le do nyanji ati amisisa nyan kan le ohùn Jesu to sunsun plekpo se. Me wiwe oklu no ton weyin to ali o chele po papataji. Jiwheyẹwhe weyin o toche ati ki gogan gbezan cheton. Nou e kanda ile kpo na gbezan che to dagbe me lekpo na so wachiche me. Nou dida yoyo henyi to Klisti me we jro pipe oklu no ton. Mon kere ye te ko so una to JOHANU si owe mame o ta foton
afɔfɔtɔn nukun lopo do mi ule ma wede mi gba Ṣigba nye wede mi bo so na che mi do mi ni bo he sisen podo na sisen mi ton ni do note na onude pepe mi bioson oto de to oyín sheme eni do na mi oto ndowe do yewede mi bo nton son dewe to jro pipe to me mo aso do mi ayi na dewe podo gbigbo wiwe to ti to nyeme ene utu sisen ogbeto eton le ye ti to nyeme mo ye na so jegbonu bo anson dagbe he jomi otoe na hemi wa to Klisti Jesu si yin come nu yi wa chele ko papata ye tondo dagbeji bo nu he mbio son otosi to Klisti Jesu si yin come we ye na so nami ye kateko wanto Peter titan ota aweto afochene do Ṣigba mi we kwendo heyede mehe tado yewe no dutaton akota wiwe gbẹtọ na nudido Jiwheyẹwhe ton titi na minido jira pipa ewo he yomi son zinvrume do hiron ablano etọn me to nugbo me nyewe kwendo oto wiwe ton he ede agbasagonu chele gona wiwe okluno Jiwheyẹwhe ton nyewe tempeli gbigbo wiwe ton do yeko flimigo do gbọn ohùn Klisti Jesu ton dali mo nso pe to nule po me lilen chele pe pátápátá hodido chele po pe son kogona gbigbo etọn ton dali yeso demi nado la dagbe wan okluno ton ati asonjawe ton le po kolosino tawe afochene do je awo na ewo me we gbigbo ozonji Jiwheyẹwhe ton le po nono to agbasalàn me eko so basimi sogbe to ewo me mehe basi ota ogan le po hunkron le poton to lido ntin to Klisti Jesu me bo ewo to nyeme ntindo ogbe mavo eton ngona mavo fifla eton bo so tindo nupopo gbondali eton depo de pepe ma to nyengo walo eton ati zizan eton weye mo gbondali che nu le po so sogbe to nyeme to na wobu eton le so inche nu he o to tindo le po ye ko lẹzùn che to lido asisa eton etin to nyeme mo sinvlu ma so mo teme to gbezan che me baba awanu nto ndo dowe bodo ndo gbigbo to e hin hon gbo to nyeme kolosin lesin owe o ta titan afọwi aton do Jiwheyẹwhe sodomo mehe so wule mi son hunkron zinvru tome bo so dio mi do aholdu o vivive etọn tome mehe me mi ule do fligote bon ohùn etọn me yèdọ ojona nyan do ton kigona we okluno wiwe ajo nyan chele po donami bon to nu etọn dodoe nu chi wa chele po pata abekple po soyi kwegle do de pepe man so inche ohùn Klisti ton eko sunsun ye pe po pata se hiron a chepi patwe bodo gbedide twe nando sigan dukan to hiron heti to olome ayigbaji ayigbagro otosabo abi zunkan gboleme we anami toli akonami hiron nando dizon to dan bodo hon klik poji ati hon zinvru leton boye ma so sigan wa ne pepe nami awanu gbawo to ndodo oto to Klisti Jesu si come mo kele ye kateko so wuran to owe ma Galatin leton me o ta ton afotitan do ene wutu mi no te gligli to mede kan jijelo me bon ehe me Klisti hemi fonu jemede kanu na mi so yi okodo zego kan li mo gbenu ton me bablo ni e kawayin mo ndinu bo so boado do akotumi do te son bibla chele po papata me nukumbia ati awubla le po ye dendomi to Klisti Jesu si come manwe wan tutun asonyan kan legba ton le ye me po ye dendomi to Klisti Jesu si come ntoli ako flimigo bon nsomo bon jomi on te dali hiklon nando no te gligli to mede kanji jelome
JOHANU si we ota chanton afọ gbọn atọnukun lokotọ tekododo. Ene utu eyin ovi na hemi je medekanu miule na je medekanu nugbo me ye tumi dote son ali oglonu chele popapata si ye tumi dote son alomamo ule si ye tumi dote son ovi mo jisi ye tumi dote son mamo wasi ye tumi dote son tanyiran kan le popata si ye tumi dote son mayinu konsi ntoli ohùn Jésù Kristi Nazareti ton esuwenami toli ma to gbe bo gbigbo etọn sotin to gbe nwa dagbe nwa logoto nso mo ojlọjẹ bo mi so wule alo mi so tin do ovi mi tin do azon nu dagbe okluno na gbẹtọ to gbego file yeyin mi ton to Jésù Kristi sin come do ye ko de ale oglonu chele popata ko se ni che lo mule ota chanton afọkande Jiwheyẹwhe doje kande Jiwheyẹwhe tekododo ledo na yehemi nyuendo oku kavi ogbe kavi angeli le kavi ogan le kavi huklon le kavi onu he ton le kavi onu he jale kavi aga kavi odo kavi nudida devo demantin sogan clamison oyín Jiwheyẹwhe ton heti to Klisti Jésù okluno miton mega ene utu oto nto ndodowe ntoli ndi pepe mantin bo si gan clamison goe nko yin lo popodo yepo wepodo ndo wa igba heji we ye ko nyomi we toro adozemi do iya chesi home we akonyomi bo mi ko yin lo po bo de nso wa bo bu to adamu me adimi mo bo nami ogbe bo nami hulengan ndinu do npe to yeme mon chele kwata so pe gbọn dali to Klisti Jésù sin come Galati le otaene afotropo lo je chanwe le mi ovi Jiwheyẹwhe ko konfigbo ovi tonton chegbonu wa aiha mitome ke to akwadodo aba oto ene ton utu riema soyin afanumede bagba Ṣigba ovide eyin rie soyin ovi be yehweduto de gbọn Jiwheyẹwhe me oto abasi do akolemizun ovi ati gudu totoe to Klisti me ntindo adokun toe po ndagbe toe le popo ene utu ngona jijoho toe awa jije toe adodo toe si gbigbo sotin to yeme hihron toe lo suga to yeme adokun toe weyan tokun che mon mmanso gbagba nde pepeton ntoli bíbélì do mantindono nido adokuno wenyeyin dide yeko wlendo Ṣigba Jiwheyẹwhe she nana onu mantindo miton le po je adokun etọn to gigome to Klisti Jésù me ene utu oto nsodo ndowe ntoli masoyin gbeda iba yeko lemizun toe bo jelo suko lezùn che ki go ena yin ko ki petwe efesun le ota titan afọ titan do je atonto to nana we Jiwheyẹwhe oto Jésù Kristi okluno mi tonton mehe odona gbigbona le po to oten he tin to olon le me do dona mi to Klisti me oto abasi toli akoyi oyin Klisti ton do dona mi dwa yego nu he to nyemele po gona dona twe ati jawu twe nde pepe he mason jede maso singano teto de ntolido ngoflana ogbetwe podo hihon twe po Genesis otatitan afọgbọn Jiwheyẹwhe Jiwheyẹwhe dona ye Jiwheyẹwhe sodoklan ye domo mi si seno bo sudeji bo so gwa igbaji bo so dugan to eji bo du aholu to ohwevi ohutonji podo ohe aga tonji poto onuhe to ogbele poji henolin to aigbaji ene utu nyewe tindo si sentwe okluno nyewe sudeji to nle popata pome mon
nso dugan to nu dida le popa pataji didi ako degbe tondo to Klisti Jesu sinyi come. Nti do nyue po zinzin po do Jiwheyẹwhe ma uche renami ache to nu heleji mo ye me popa pata solita ina mi to ali hoche le popa taji to Jesu Klisti sinyi come. Enewe zonwo nu daloji tele popa ta ye tondo dagbeji ta dagbe weyin che to klepo zanpo to ali hoche le popa pataji to Klisti Jesu sinyi come. O so hiale o tatitan afotroppo han ewo reyin wana mi bo so yi ohùn etọn do klo mi son yinan do mi ton leme bo so yi mi do du aholu bo so yi dodo yewe no klan Jiwheyẹwhe o to etọn we kigo pokunkun po ni ti klan ni she abasilo o to do alemiwe bo so do mi da idi aholu rena dugan bodo ye poto kigo tweme mon aso de mi nado tahin hontwe to ali homi ton le poji aso remi daga to nu le popa pataji ni che Colentin aweto ota tonto afokonu kuno poko wlendo na eko basi ewohe manyon nyando de pepe nado yin nyando na mi na yenido yi mi do basi dodo Jiwheyẹwhe ton to ewome baba ki go nawe do onyande maso tinto yeme ye ko sunsun onyan he tinto yeme tabi he gbọn mejito abi hwendome do tinto yeme ado eton lepo ko yin hihun bonyen ko lẹzùn wiwe tonu kontwe hallelujah malku o ta fotonu kun lopo afofotonu kun anwe doje ko ehweawe ko dodo okia hele wena sokodo mehe yise le to yin sheme yena nya ho vile jegbonu yena no yi ogbeyoyo le dodo ho yena ze odando alome eyin ye sonu onu redu adide e mana gble awuna yena ze alo do azontoji yena so je gangan Jesu to yin ko tweme uwe nyena so ojlọjẹ te nado yi bozi alodo asontoleji mo yena so je gangan nítorí oguduruche uwe anami dogbon hihan gigbo we ton dali torí ado mede pepe yise yise mo kele azontole pepe heji alotwe ejegbon alocheme ye me pupata ye mo asonhin gbo yi yo heyin mawe no le hena se hogbe lo bona wa nu kontwe bona yise ye mepo ye lẹzùn wiwe no mo nu hego ye da lo lepo ena so tondo dagbe na ye yo wule losu na so taidiwe ntolido ye yi wese mo kele ye na ze odanda lo me e ma so singan wa nde pepe na ye na nu edo adi mo e ma na gble awuna ye dide cheko bayi nyendo ki go le konawi Isaiah kande wuyene ota fotonu kunwe avun honu de pepe he yena jredo gowe mana wanunde ode he na fondo ojiwe to wedida mele po we yena gble wedo ehewe ogu devi okluno ton leton de we ododo yeton son okluno dewa ni ewa ijo baba bo àwọn funu de pepe wa ifondo chie to ali ho de pepe ji yise bonyu do mlo e man de pepe na wa na mi mo o de pepe na chite na do ton avunu kun so mi wenye na gble wedo to Klisti Jesu sin come mo kele nye podo wendo chepo so hongan son onyan nu floton le popapata si bo mi so sian to Klisti Jesu me kolosino ta weto afowiene bo so sunsun yi alodo wran osen do ayi ton he tinto oken he mi he jagodo mi ede son aliho bo so kwedo satingo ntolido
yi alodo wlan o sendo aye hele akode bo sokwe me popapado satingo ya lodo wlan wendo meton ya lodo wlan son meditore siwa meditore dewa kabi son tode me wa ya kotare pepe me de ma so do acheto chie ntoli nyeko lẹzùn Kristi Jesu ton mon kele e wo so domisian yin to adusilo etọn me nado sigando dukan to nu hele popapataji ki go na yin kotwe Matthew otatan apatitan afọwìá tonto po apagodo to afọwìá ne po ton do ledo miwe oje aigbaton Ṣigba eyin oje ko bu oton etọn etewe yin na sodo di ezun oje miwe hihon aihon ton oto kheye do ayi do osoji masogan wiwura bagba baba ndowe ntoli alemizun oje aigbaton mon oton che manabu nde pepe kheno heme he oton bu de manamu ali oche mon yelo su manadimo to Jesu sin come akoyi mi do basi oto he adodai to so to eji ndegbe bo yise to Jesu sin come do hiwon gbezan che tonta hiwon lota boye mu to cheme to e ma to cheme to ali ho chele popataji mo hiwon lo so don ma yise no le wa dewe ntoli alemizun towe bo chelezun nyeton dagbe wan to ele okruno na so no khodomi kaka doidoi wan na to elo su so gomi fla nu yi wa chele podo nu dalo eji chele po so mo chomi o to yi bo ye me po ton do dagbeji eyin do mo to Jesu sin come eyin do atogbeche sejan bo wa jo bo adodo gbe yi do de ten kodie yèdọ podo ho kun ton lepo bo ma do na we do e ma zon agawa e ma so zon churo cheme o ho na me oklu no ton we he de dai ododo mando mo kele yin se do yelo su edo ho na me de na we wenu ya na pe he ona do ne do oto nko mo we ma nko mo kun gan twe Ṣigba hun gan lo e mo ko yin pipe e mo ko yin titon jegbonu na e hondo mo e na so na yelo su ho lodo bo ni yin do mu lo aka kan bi e bo e na we janwe bo yi we kanu bo kan ye dai bo so no do ye to pele ponu anano do bo na vo no do kaka bo na lẹzùn agbasalàn bo na tin podo ye po dide ko ran to ho lo me do mu lo e do ho etọn kan ho lo so lẹzùn agbasalàn bo tin podo ye po mo kelewe o yise si o ho lo he na we do tatu titi me e na lẹzùn agbasalàn bo na tin podo je po kaka doidoi to na no we me po papata yin to Jesu Kristi sin come ni che